Ikibazo cy'imitsi, uwaba azi ko afite ikibazo cy'imitsi wakoresha aya masogisi. Aya ni amasogisi afasha mu bijyanye n'uburwayi bw'imitsi. Nawe ubaye ufite ikibazo cy'imitsi wakoresha aya masogisi. Aya ngaya ni amasogisi aba mu mafarumasi, ntabwo ari amasogisi wiboneye ayo ari yo yose. Urayabona ukuntu aba ameze. Aya ngaya afasha ku bijyanye n'uburwayi bw'imitsi. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kuyambara, ugiye kuyakoresha, ntabwo ugenda ngo ujye muri farumasi uyagure uko wishakiye, kuko ni benshi bagiye banyandikira ko duherutse gutambutsa ikiganiro kijyanye n'uburwayi bw'imitsi. Hariho rero uwambwiye yuko nawe afite icyo kibazo, arambwira ati uzambarize undebere nyamuneka, imitsi nanjye yaranzonze, wenda nabibonamo nk'ubufasha, nkabona uburyo nanjye nakwifashisha bworoheje ku buryo byamfasha kutaribwa, kutagira ikibazo cy'imitsi, kuko nawe ngo imitsi iramurya cyane, iramurya bikomeye, iramubangamira, iramubabaza, kandi koko umuntu wayirwayeho arabizi. Nawe ukurikiye iyi videwo ukaba ufite ikibazo cy'imitsi urabizi. Rero ntabwo abantu benshi bazi aya masogisi. Aya masogisi ntabwo bayazi. Aya ni amasogisi uhabwa, wandikirwa n'abantu babizi, n'umuganga cyangwa se undi wayakoresheje akaba yabikubwira. Reka mbereke uburyo bayambara. Ava hasi mu birenge akaza agafata, azamuka gutya, uhereye aha mu mano, urabona arafashe cyane, araza akagera aho ukuguru aho kuvuye, aho gutereye gutya, akaza akagera mu mano. Ni ukuvuga ngo abafashe bikomeye, arafasha. Ntabwo ushaka kujya gutya ngo ube wafata umubiri, ntabwo ushaka kujya gutya ngo ube warifata, riba rifashe cyane. Ni ukuvuga ngo riragenda rigafata nyine, kuko urajya gutya, ushaka no kujya gutya ushaka no kwishinga inzara, ntubashe kuba wakwifata. Ntabwo wakwifata umubiri ngo bufate. Aha rero ni uku nguku ukuguru kuba kwambaye isogisi, ni uku nguku kuba kumeze. Urakurura ahangaha, urabona ko aha ni mu gatsinsino. Aha ni mu gatsinsino, ahangaha turi bukurure ryose rize rigende rivemo, rimanuke ryose. Aha mu gatsinsino haze hagere hano. Aka ni agatsinsino, aka biraza bigera ahangaha, bibe fiti nyine, bifitinge nk'uko mwabonye mu kuguru biba bimeze. Ntugire ngo kuyambara rero, kuyambara ntabwo ari ibintu byoroheje, ntabwo ari ukuvuga ngo uyambara nk'andi masogisi byoroheje, ngo ni ibintu ukora gutya bigapfa gukoreka. Ntabwo ari ibintu ukora ngo bibe birarangiye. Ni ukuvuga ngo biragoye, bisaba imbaraga nyinshi, bisaba imbaraga zitari nkeya, cyangwa se ukaba wakwifashisha abantu bakagufasha kugira ngo ubashe kuyambara. Urabona ko mu kirenge ukuntu bimeze, hahandi twabonaga gutya, urabona ko ukuntu bimeze ryavuye hano. Urabona ko ahantu hose harafitinze nyine, urabona ko ikirenge cyose cyambaye. Ni ukuvuga ngo ya mitsi yose ya hano cyangwa se ahangaha mu kirenge rirafata rikamata, ya mitsi yizinga igahita irambuka, kubera ko arafashe cyane. Urabona ko rirafashe munsi y'ibirenge, urabona ko munsi y'ibirenge rirafashe, no ku kuguru uko twatangiye turyambara rirafashe cyane. Rero